Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hem ildaşlara farkın videonu izleyen ildaşlara. Bana bugün yekşanbe günü 10. Hemel 14 tarihte İd Ramazan bayramını namazını okuyup bugün bana bazar geldik. Şehir inşallah bana aydınmak için şundan dostların aytmarını ahvallarını sorap inşallah bana görüp bilirsiniz farkın videodan. أذان روح شفا سداسي ختم تراويح أذان خدا حافظ رمضان سنسل بهارم خزان روح شفا سداسي ختم تراويح أذان عيد فطر نمازي أين الرب مزرازي عيد فطر نمازي أين الرب مزرازي مسلمان بلالري بلغن شيرين أوازي خوش خبرم جهانا عيد بايرم جاويدانا خوش خبرم جهانا عيد بايرم جاويدانا مسلمان دوغن مريم غطلب خانه بخانه عالم رحمت گنی غطلار من دوستم سنی بزر قشنگ نظر İdler mübarek olsun da yoluk sağlık mı oldu? İdler nahil geçiyor. Şükür alhamdulillah köp yaşı geçiyordu. Mala hemmekim hoşallığı, hemmekim bireklerle kucakla şükür şuatiler. Maşallah. Alhamdulillah ayak şükür sadada bana İd namazı okuyup olup şilenler bazar şehir aylantiyor. Aşkır şumadiyar hemmekim bana yüzler nugul kubavar. Maşallah maşallah. Geçiyorlar. Tarkın videonu izleyen doğanlara ne yapayamız var? Tarkın video izleyen doğanlara ayetler naval min ayetler narekel izler mesela ana takip tavaslar karkının yaxşı hoşluklarını paylaşıyorlar. Ana savat işgallerden minnettarlık bildiriyoruz. Sağ olsunlar. Teşekkür. عيد بايرم جاويدانا مسلمان دوغن مريم غطلب خانه بخانه مجد بعد تاينا آغائنا داينا يتشتي عيدي نماز ايلك بر الله سنا مجد بعد تاينا آغائنا داينا يتشتي عيدي نماز ايلك بر الله سنا غريب مسكين حالني غمدك تلسالني غريب مسكين حالني غمدك تلسالني فطر صداقت بلان سوران لرحوالني خوش خبرم جهانا عيد بايرم جاويدانا خوش خبرم جهانا عيد بايرم جاويدانا مسلمان دوغن مريم غطلب خانه بخانه تبريك بولسن عيدينيز هلالي پديدينيز اشتي رحمت عليني خدا پاک حميدينيز تبريك بولسن عيدينيز هلالي پديدينيز اشتي رحمت عليني خدا پاک حميدينيز هر کس شاتلیق باشنده چون حق فضل داشنده هر کس شاتلیق باشنده چون حق فضل داشنده مبارک باد سزلسم بل بایرم لی جشنده خوش خبرم جهانا عيد بايرم جاويدانا خوش خبرم جهانا عيد بايرم جاويدانا مسلمان دوغن مريم غطلب خانه بخانه غم و غصه برطرف خوشلق عجم عرب دنیام روشن دوستلارم منتظر عید غرب غم و غصه برطرف خوشلق عجم عرب دنیام روشن دوستلارم منتظر عید غرب
خنده başında herkes barakallah dilde ses خنده başında herkes barakallah dilde ses roza namaz eid Selamünaleyküm. Mübarek olsun etler. Sarva sayın falan mübarek. Karşımda gidiyor onlara ne yapıyorsunuz var? Maşallah bugün bizlere hoşluk günümüz elhamdülillah. Roza bayramı sıkıntıya halkının çoğunluğu şehirde hem dostlara bereketi bulduk ve Paris'te ve Şahım'da her bir yerde misafir Müslüman zavallar geliyor hem de Teşekkür sağ olun. halkı uydunu ilerleyen hem de tarafından ve Paris'te okulda hem Müslümanlara iyi mübarek olsun. Mübarek olsun. Allah ile kanalının tam mübarek olsun. Allah sen o karşımda gidiyor doğanlara Müslüman doğanlara karşı olsun ya vatandaş olsun. Ne yapacağımız var? İnşallah hem Müslüman doğanlarında Eid'lerin mübarek olsun açıyor. Teşekkür sağ olun. Öyle sağ olun. أنا بخانا أنا بخانا خوش خبرم جهانا عيد bayram جاويدانا خوش خبرم جهانا عيد bayram جاويدانا مسلمان doğan مريم قطلب خانه بخانا أنا بخانا خدا حافظ رمضان سنسل بهارم خزان روح شفا سداسي ختم تراويح أذان خدا حافظ رمضان سنسل بهارم خزان روح شفا سداسي ختم تراويح أذان عيد فطر نمازي أين الرب مزرازي عيد فطر نمازي أين الرب مزرازي مسلمان بلالري بلغن شيرين أوازي خوش خبرم جهانا عيد bayram جاويدانا خوش خبرم جهانا عيد bayram جاويدانا مسلمان doğan مريم قطلب خانه بخانا أنا بخانا عالم رحمت günü qutlar men dostum seni Bezar qaşeng nazarda aqcha libaslar teni Alam rahmet günü qutlar men dostum seni Bezar qaşeng nazarda aqcha libaslar teni Yıl içinde tamami ziba bayramın nami Yıl içinde tamami ziba bayramın nami Yazib her bir Müslüman dastarxanda taami Xoş xabarim jahana Eid bayram javidana Xoş xabarim jahana Eid bayram javidana Müslüman doğan Maryam qutlab xana baxana ana baxana Müjde badatayna ağayna dayna Yetişti idi namaz eylek bir Allah sana Müjde badatayna ağayna dayna Yetişti idi